Shubor nakaslem jong Rnong san Hima. Ki arngot kirang yelek kai kejerla u Daniel dabyang baha warjri bat u Gideon tempun. Ki lawan ra nam bat burom yakari India barok kawai Dhaka Khur Takma Haka 10th Cadet Junior Under 21 and Senior South Asian Karate Championship Arhajar apun Rio. Kabalapoi syak bakot haka khat khandai tarik ubanai naitung Arhajar apun Rio had Dhaka Bangladesh. U Daniel ula Khur ya kata Ksiar haka Boys Junior Individual Kumit haka Ndripupra KG Kadba u Gideon ula Khur ya kata Rnong haka Men's Under 21 Individual kata. Kini ki arngot kirang yelek kai kila don hapo kashatri jong ka All Meghalaya Karate Do Association bat la ai jing hikai daki coach ki bakan top yu uba banshan lang khar umnut uba dan bok lang lingdo na lor ki weipat. Dangshan minta usnem u Gideon ula Khur ya kata Ksiar haka 5th kio kata kadika Karate India Organization Senior and Under 21 National Karate Championship Arhajar apun Rio kebelalong Dangshan ha New Delhi. Kadba u Daniel ula Khur ya kata Rupa haka 5th kio Sub Junior Cadet and Junior National Karate Championship kebelalong ha Dehradun Uttarakhand. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.